y'akarere ikaba intambara nini, ikaba intambara y'akarere. Arasubiza ngo sinkeka ko ari umuntu ushaka intambara cyangwa se ushishikajwe n'intambara. Ati na Tshisekedi ubwe ntabwo nkeka ko akeneye intambara. Ati ahubwo bimeze nk'ari abantu bagiye bamushuka cyangwa se bayimushoramo, cyane cyane bamwizeza ngo wehe intambara zawe tuzohereza abasirikare bacu baze bayikurwanire, we ntugire ikibazo. Hano yavuga ati ngira ngo ubwo muza abasirikare benshi bari kuza kurwanya intambara ya Tshisekedi, by'umwihariko igihugu cya South Africa. Uyu munsi tuvugana nimba wagiye ureba hirya no hino, South Africa iri kohereza abasirikare benshi, iri kohereza intwaro nyinshi cyane muri Kongo kugira ngo bajye kurwana intambara ya Tshisekedi. Ndetse intwaro zihambaye pe, ubona ko ari ibikoresho bidasanzwe, ndetse South Africa ukabona ko iri kohereza abasirikare ku bwinshi. Ndetse perezida wa South Africa uyu munsi muri iki gitondo yaje gushyira ku rukuta rwe rwa X, cyangwa se yaje gutangariza abatuye South Africa n'isi muri rusange. South Africa, perezida wa South Africa Ramaphosa yatangaje abinyujije ku rukuta rwe rwa X cyangwa se ubyite Twitter, aravuga ngo igihugu cyacu cya South Africa ntabwo tuzigera dutererana igihugu cya Kongo, cyangwa se igihugu tubanye neza gifite ibyo kidufasha. Mbega mu yandi magambo agaragaza ko abaturage ba Kongo nimugira ikibazo ntabwo tuzabatererana muri uru rugamba. South Africa bivugwa ko iri mu myiteguro ihambaye, iri kohereza intwaro nyinshi cyane, abasirikare benshi cyane n'igikoresho kirenze muri Kongo kugira ngo bakomeze urugamba barwane igikomeje kwitwa ngo ni intambara ya Tshisekedi. Muri make ni ukuvuga ngo abaturage ba Kongo bijejwe na South Africa ko uru rugamba South Africa iri bururwane. Urwo rugamba ubwo ninde ukubwira nawe uri kurwumva, nuko n'abanya South Africa, igisirikare cya South Africa kuza kurwana na M23 bakayakara hose yafashe. Urumva uko byamera kose hagomba kuba urugamba rukomeye cyane, cyangwa se bikanyura mu bundi buryo bwose, ariko South Africa iravuga ngo abaturage ba Kongo ntimugire ikibazo ikibabangamiye cyose. Ubwo ni leta ya Kongo ababwira. Uyu Cyril Ramaphosa, perezida wa South Africa, akimara gutangaza ayo magambo ku rukuta rwe rwa X, yahise asubizwa n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro, nawe yahise amusubiza ako kanya. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yasubije perezida Cyril Ramaphosa amubwira ngo South Africa cyangwa se abatuye South Africa bakwiye kumenya ukuri. Hano yabwiraga perezida wa South Africa ati bwiza ukuri abaturage batuye South Africa uyoboye, weho ntabwo uri gufasha abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo babone amahoro, ahubwo uri kohereza abasirikare bawe ba South Africa kugira ngo bajye kurwana intambara ya Tshisekedi. Kandi intambara ya Tshisekedi ni ukwica abaturage n'ubundi b'abanyekongo aribo M23. Ndetse umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Makoro yakomeje yandika muri byo ari kwandika, yanditse aravuga ngo ikindi we perezida wa South Africa, bino bintu bo wanditse ni ibikomeza gutuma Tshisekedi akomeza kunangira umutima, mbega akanga guhindura imyumvire mu gihe abaturage be bakomeje kubabara. Ati tangira ubwize ahubwo abaturage bawe ba South Africa uyoboye ubabwire inyungu zawe bwite mu byerekeranye no gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo. Ndetse izo nyungu zawe ikibabaje ni nazo abasirikare ba South Africa bakomeje gupfira, cyangwa se bagiye no gukomeza gupfira, ngira ngo cyangwa se n'uyu muntu utabari gupfira. Ubwo guverinoma y'u Rwanda mu yandi magambo umuvugizi wayo yarameze nk'uri kubwira perezida wa South Africa amubwira ati uri gutuma kubw'inyungu zawe bwite zibijyanye no gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo, uri kohereza abasirikare bawe kugira ngo barwane intambara zidafite aho zihuriye, cyangwa se zo kugira ngo leta ya Kongo ikomeze yica abaturage bayo, weho mu gihe ubifitemo inyungu yawe bigatuma abasirikare bawe bakomeje kubipfiramo. Gusa ibyo ngibyo bitari kubuza South Africa n'ubundi kohereza intwaro zihambaye n'imyiteguro ihambaye cyane y'urugamba rwo gukomeza kurwanya abo Tshisekedi bose yabwira South Africa ngo bariya ntago tumeranye neza, cyangwa se n'abanzi banjye. None wanareba umwuka uri hirya no hino ku mbuga ku byerekeranye n'abaturage ba South Africa, yaba ari ab'u Rwanda, ukabona ibintu bisa nkaho bikomeye cyane, wareba n'abari muri Kongo. Gusa ikiganiro His Excellency Paul Kagame kirambuye cyose ibyavugiwe mu kiganiro yagize, kuko nicyo kiganiro kuva iyi ntambara yatangira, ibibazo byose byatangira mu burasirazuba bwa Kongo hano ubwo amasasu yageraga ni Rubavu, byose mwarabibonye. Nicyo kiganiro cya mbere akoze kandi gisobanura ibintu neza akantu ku kandi. Icyo kiganiro kiraza gukurikira kino turi kuvugaho muri kano kanya kugira ngo tukigendanemo neza nk'uko bisanzwe bigenda. Icyo ubusabwa rero ni kimwe gusa, reba hasi handitse subscribe uhakande, numara kuhakanda kugira ngo ibiganiro byose biza kugenda bikurikira uze kuba uri tayari kuhita wabasha kubikurikira. Reka ze dukomeze. Niba hari ushaka kwereka ibitangaza byakozwe n'abantu hano ku isi, cyura nyuma. Niba wateganyaga kujya mu mahanga kurangura, ibyiza nuko wareka kwivuna ugahamagara Global Shippers kuri 0784 65. Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kongo iramenyesha bene igihugu bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri Kongo
cyangwa se bari Kinshasa, mwese muhaguruke igitaraganya, muhunge muve muri Kongo mwerekere muri Amerika. Iryo tangazo ryateye abantu ubwoba. Ejo navuganaga n'abantu benshi bari muri Kongo, bambwira ati abanyamerika batangiye gupakira, abanyamerika bari bafite ama business menshi akomeye cyane, batangiye gupakira utwangushye. Ufata ibyo ubonye byose, yaba wari ufite business yinjiza amafaranga n'iki, yaba ibirombe bari bafite abanyamerika hariya, ibyo bakoraga byose abanyamerika. Leta ya Amerika yabahaye itangazo ribabwira ngo nimba uzi ko ufite igihugu bwa Amerika, pakira wirukanka uve muri icyo gihugu cya Kongo bigishoboka. Se ambasade ya Amerika yakomeje itangazo rivuga ngo guhera uyu munsi nta ambasade yacu yari muri Kinshasa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo iri bwongere gukoresha interview zitanga amaviza za interview bakoresha abantu, ndetse nta na serivisi n'imwe ijyanye n'ibibera kuri ambasade turi bwongere gutanga, cyane cyane tuyiha nabo bene igihugu ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ngo mbere na mbere reba famiye yawe ko mumeze neza, ufata amadokima n'ibipapuro bya famiye yawe, ubwo na amapasiporo n'ibindi byose, niba uzi ko ufite bwene igihugu bwa Amerika, upakira icyo ari cyo cyose cyakorohera gupakira wihuse. Apana gushaka gupakira ibintu byinshi ngo nzabanza ngurisha ibyo nari mfite hano. Oya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabwiye abaturage bayo bari muri Kongo ngo fata ibishoboka kwikorera nonaha, akanyu byumviye, uceho uhunga uve mu gihugu cya Kongo. Iri tangazo ryakomeje gutera abantu ubwoba, cyane cyane abari muri Kongo bakavuga ati umunyamerika aba afite amakuru. Nimba ari abantu ba mbere bafite amakuru, twagiye tubibona Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugasanga nko mu Burusiya cyangwa n'ikindi gihugu hazagabwa nk'igitero, twagiye tubibona muri za Iran, ugasanga ngo Iran wenda irashaka kurasa aha n'aha, ugasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ayo makuru baba bayafite mbere, bakabanza bakabwira ambasade zabo ngo mubwire abaturage ba Amerika baze bari muri ibyo bihugu, ntibave mu nzu zabo bagume muri izo nzu, cyangwa bapakire batahe igitaraganya. Ibyo bintu twagiye tubibona ko Amerika bifite amakuru mbere, cyane cyane y'ibitero bigiye kuba, y'umutekano muke ugiye kuba aho hantu. Amerika ibyo bintu twagiye tubibona mu bihe byashize, cyane cyane kuri YouTube channel yanyu, ko Amerika iba yabanje kurya kara abaturage bayo, kuko Amerika buriya icyitwa umuturage wa Amerika, Amerika ikora uko ishoboye kose amakuru akayamenya mbere, cyangwa se ikamutabara ahantu hari ibibazo uko byabingana kose byabikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rizikimara gusohora itangazo rivuga ngo buri munyamerika wese uri muri Kongo nahunge igitaraganya, napakire ibishoboka asubire muri Amerika. Ibi ngibi byateye ubwoba abantu bari muri Kongo, baravuga ati Amerika ke bifite amakuru, n'ibiki bigiye kuba hano muri Kinshasa, n'ibiki bigiye kuba muri Kongo, intambara igiye kuba iri ku ruhe rwego rungana iki, ku buryo Amerika yisi ihungisha abaturage igitaraganya, bigiye gukomera bingana iki. Si abaturage gusa bari muri Kongo, yaba bari muri kano karere kacu turimo kose k'ibiyaga bigari, bose bapanitse bitewe n'iki kintu. By'umwihariko abakozi bakoreraga abo banyamerika muri Kongo barebye ukuntu ba bosi wabo bapakiye utuntu duke birukanka bavuga ati ibyo nimushake munabisigarane, twe turahunze. Abakozi bakorera abanyamerika muri Kongo bose, yaba abanyekongo yaba ari mu bihugu duturanye, bose bagize ubwoba, bavuze ngo abakire bacu dukurikije ukuntu bahunze abanyamerika, cyangwa se batangiye gupakira biruka bari guhunga, hano hantu hashobora kuba hagiye kuba ikintu kidasanzwe muri iyi Kongo yacu, cyangwa se muri kano karere. Byo nanone wakongeraho igikoresho niboneye umunya South Africa ari gupakira kigiye muri Kongo ngo kurwana intambara ya Tshisekedi. Dutekereza ati byaba bifite aho bihuriye na Amerika kubipakiye abantu ngo bagende. Kaba nanone n'andi makuru ari kuvuga ngo muri Kinshasa, ayo na makuru ariko tutarakonfirma neza, niyo mpamvu nkubwira ngo ibintu byose uzajya ubisanga hano, ukore subscribe gusa kugira ngo buri gahindutse kose amakuru ujye yamenye mbere. Hakaba n'andi makuru nanone ari kuvuga ko ubuyobozi muri South Africa busa nk'ubwatangiye gusa nk'ubucikamo ibice. Bamwe cyane cyane abasirikare bakomeye muri leta ya Kongo batangiye gusa nk'abitandukanye na Tshisekedi, bavuga ati n'ubundi uyu byaramunaniye guti byose bitubaho bimeze gutya. Ubona ko ubuyobozi bwatangiye gusa nk'ubucikamo ibice, batari kumvikana. Ibyo nabyo bishobora kuba byabyara ibindi bibazo bikomeye buri y'ubuyobozi n'abasirikare bakomeye, byifashe gutyo bishobora kubyara ikindi kibazo. Muri kano kanya gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nimba zatanze itangazo ngo umuturage wa Amerika wese nirukanke apakire duke asifite tutamutinza, aca inzira yose ishoboka kugira ngo agere muri Amerika. Ni ikikwereka ko ariko bababwiraga kiriya kibuga cy'indege kiri muri Kinshasa ngo bari bacyo bakoresha, ubwo n'indi nzira yose yakwihuta. Ubona ko hari ikintu Amerika yikanze kigiye kuba muri Kongo, uko byamera kose gishobora guhungabanya umutekano w'abari muri icyo gice. Ariko by'umwihariko Amerika nyine ishyira umuturage wayo imbere, niwe ibwira ngo wehe igendere, ntabwo ahita abwira abanyekongo bose ngo namwe nimugende. Oya, nanone kandi ibyo ngibyo bigahita bitugarura none kuri Donald Trump. Maze iminsi ntari, niyo mpamvu kugenda amakuru yose nyacamo vuba vuba kugira ngo dukomezanye rutuntu narindi ariko dusa nk'utwarangiye. Ubu noneho ndahara kanya ku kandi ikiganiro ku kindi. Ibi nanone bireta bitugarura kuri President Donald Trump. Donald Trump
nawe wamaze gutangaza yuko Trump perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yivugiye ati leta ya South Africa tuyifatiye ibihano nk'Amerika. South Africa bayifatiye ibihano ngo kubera ko nk'uko Donald Trump yabitangaje mu magambo ye, yavuze ati South Africa nyifatiye ibihano kuko South Africa ihonyora uburenganzira bw'abaturage bayo. Magambo Donald Trump we ubwo yivugiye some terrible things, horrible things. So that's under investigation right now. We'll make a determination, and until such time as we find out what South Africa is doing, they're taking away land, they're confiscating land, and actually they're doing things that are perhaps far worse than that. Aya ni amagambo Donald Trump yavuze yari ari ku kibuga cy'indege, na interview bamukoresheje ari ku kibuga cy'indege, indege yari iri gusakurizamo, ngira ngo ayo majwi yumvishe ko atavugaga neza bitewe na bari ku kibuga cy'indege, indege ziba ziri gusakuza zihinda, yari agisohoka muri Air Force One ya ndege bagendamo. Amagambo yatangaje Donald Trump yavugaga ngo igihugu cya South Africa bitewe no guhunyura uburenganzira bw'abaturage batuye muri South Africa, ubwo yavugaga guverinoma ya South Africa nyine ifata n'abaturage bayo, ihonyura uburenganzira bwayo, South Africa tuyitaye mu bihano. Guhera uyu munsi nta nkunga yavaga muri Amerika izongera guhabwa igihugu cya South Africa. Hano Donald Trump abinyujije nanone ku rukuta rwe nk'uko yabyanditse mu magambo asa nk'asobanutse. Donald Trump yavuze ngo South Africa impamvu nyifatiye ibihano nta yindi. South Africa impamvu nta nkunga Amerika izongera kuyiha ni uko ubuyobozi bwa South Africa buri gukora nabi, buri gukora ibintu bibi. Yanenga ubuyobozi bwa South Africa mu yandi magambo. Ngira ngo ibyo bikatabiza byikubita none ku muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda nawe wabikomoje avuga ati nyamara perezida wa South Africa kubw'inyungu zawe uri gutuma abasirikare bawe bajya gupfira inyungu zawe z'ibyo uri gukura muri Kongo barwana intambara za Kisekedi zo kwica abandi bakongomani.